ne thoma ke no ha Mari West Bangar ma YTF ni onge di Pramothani YTF Mari ne thoma ke that is not no say Chini edisio jokhon chong di Pramotha phaimon sio chini Maharashtra ni netritto chong bibinno chini khela dula akhetre bangma samung chini habala motong abon sio especially your rono ta o nahiye join rono chini tiprasaro ni join rono nahiye chong step laha boro chini khela bagi ta chong edisia phang sio Keha tournament already announced keha sub zonal ni player selection onge zonal thanai zonal sio komolung soknai abodi ke prize pono khub big prize bono first time khna 3 lakh first prize ke second prize 1,50,000 akhetre best player raw best goalkeeper raw by 75,000 50,000 bodi ke moto kami betake ang khaksai ma to mokhchini Maharashtra bongje jongno encourage khemon boy especially your dono je biskang bo chini tipra mothani je movement ni sathe sathe o chini bibinno issue raw jong kaham ke aboni logo tv ni namo jemon chini trai raw ta yo draws bibinno chaima drugs raw alcohol raw abdima phini mane sa jati raw boy involve pai ma tong ba ma chong tong time for je chung sale mode halnai bu be use kene ke buchong khabdi khechin bro no nostong pai to ha chini new generation or next generation ro onek life spoil to ha abono no ye chung body ma step decision mala ha je biskau chung train ka ham ke promote kene pandawo edisio ke ha committee gothon nai sports committee to nai especially edisini chok mo ye ke boro chung aboni maidhyamo chini youths ro no chini jai ro no spirit khelani spirit tui biye brano promote kene pandawo body ma stage te thomoni selection khiye brano national team aboni hoite international team raw sori menen pandawo chung biskau udugla to step by step nang no nai sudu bo football ya bibinno chini logo khela tui binai hockey raw even volleyball raw cricket raw biskang ta season masing winter season so phake cricket for tournament nai ke sudu klaraw no ya brui rono fo chung encourage kenen pandawo khelao chini tre young generation no khelani spirit tv ani pandawo bramo efo tournament ro tre chung khenai abdi khe chung habala to ar boy asa kheu chung bodi khe jodi ses kangchio life thamo bo siklao ma 25-30 বছর ro chin bro ro bodi khe jodi se edisio fo bodi khe udugla mi seike onek chin chre ro tinio khela dulao onek suso kamu abdi khe chung chini generation onek bright ungthang kamu kintu mahimole ang no ha je Tripura rajyo je sports committee ro aboro onek kichu chongno ha partiality je chini Tripura sarauni yod ro onek talent to bose borono abot brani talent no sothik o kajeo lagai amon karono boro shokhe maya no maya are ke bra onek kichu chuso khamu jemon raw joto si to chini Lakshmi Tariang football om sa jaraw bung international player tha